kubaha ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo tariki ya 14 ukwezi kwa gatatu 2024. Dore ingingo z'ingenzi haya makuru agiye kwibandwaho. Muri Mozambique haravuga urupfu rw'umukire umuherwe Rutayisire wishwe bivuga ko yazize accident. Uyu yahoze ari docteur mu ngabo za FARC, akaba yari na mukuru wa Karemangingo Revocat na wishwe n'abagezi ba nabi muri Mozambique. Muri iki gihugu bivugwa ko umutekano batavuga mu butegetsi bwa FPR ugeramiwe. Turabigarukaho muri aya makuru. Amakuru akomeje gucicikana mu binyamakuru mpuzamahanga na ya Ingabire Victoire n'ikirego cye cyateshwa agaciro mu rukiko rukuru rwa Nyamirambo. Batavuga mu n'ubutegetsi bavuga ko leta ya Kigali imaze kuniga uwari we wese ikunda kuniga uwari we wese ufatika washaka guhangana byanyabyo na Perezida Paul Kagame matora. David Himbara ati Perezida Kagame yamaze gutsinda amatora ya 2024 kuko yamaze kwigezayo umuntu bagahanganye byanyabyo. Hagati umuvugizi w'u Rwanda Yolande Makoro avuga ko Ingabire adaharanira demokarasi ahubwo intego ye ari uguhirika ubutegetsi ku ngufu. Naho mu yandi makuru, Tito Rutaremara aratangaza ko Perezida Kisekedi nta bushobozi afite bwo gukuraho ubutegetsi bwa Paul Kagame. Ni mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Umuseke. Tito Rutaremara warangarutse ku mateka y'ibice u Rwanda rwambuwe nyuma y'uko Abadage batsinzwe, avuga ko atifuza icikamo rya Kongo cyangwa se icikamo duke tw'ibihugu. Mu mahanga turabwira ko Perezida Zelensky yamagaje ambasaderi wa Vatican Kiev kugira ngo hasubize ibijyanye n'ubusabe bwa Papa, asaba ko uyu Zelensky yakumvikana n'Uburusiya kugira ngo amahoro aboneke. Naho Perezida Maduro wa Venezuela yise Zelensky umutwaro ku gihugu cye wicisha abaturage be. Mbahaye ikaze rero mu makuru yacu arambuye. Iyi RT imena radio televiziyo ikubitira ikinyoma hakubuye. Mu gihugu cya Mozambique haravuga urupfu rw'umuherwe Rutayisire wishwe bivugwa ko yishwe na accident. Uyu yahoze ari docteur mu ngabo za FARC, ingabo zatsinzwe, akaba ari mukuru wa Karemangingo Revocat nawe wishwe n'abagezi ba nabi mu myaka ishize muri Mozambique. Muri iki gihugu bivugwa ko umutekano batavuga n'ubutegetsi bwa FPR ugeramiwe nyuma y'uko na munyamakuru na Kasina Muhanga aburiwe irengero gatwarwa n'abantu batazwi. Mozambique hariyo ingabo za leta y'u Rwanda zirwanya ibyihebe n'inyeshyamba muri Cabo Delgado. Bivugwa ko iki gihugu cyamaze kwigarurirwa na leta y'u Rwanda kugira ngo gikorane nacyo, bikaba gikora ibishoboka byose kugira ngo ibyo leta y'u Rwanda ikeneye ibibone. Nubwo bimeze gutya ariko abatavuga n'ubutegetsi bavuga ko iki gihugu kimaze kuba ikibazo ku mutekano w'Abanyarwanda bari muri iki gihugu, by'umwihariko badashyikira ingoma FPR inkotanyi. FBI n'imiryango mpuzamahanga ishinja leta y'u Rwanda gukurikirana abatavuga rumwe nayo mu mahanga ikabatsindayo. Ni ibirego leta y'u Rwanda yagiye ihakana yivuye inyuma, ivuga ko ibyo bayirenganya abantu bapfa mu rupfu rusanzwe nk'uko nyine n'ubundi abantu bose bapfa. Amakuru akomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru mpuzamahanga nka BBC, RFI, France 24, TV5 Monde, Guardian aragaruka ku munyapolitiki utavuga n'ubutegetsi Ingabire Victoire Umuhoza. Ikirego cye cyateshwa agaciro n'urukiko rukuru rwa Nyamirambo. Abatavuga n'ubutegetsi rero baratangaza ko Kigali imaze kuniga umunyapolitiki wavuga ko guhangana nayo muri matora y'uyu mwaka wa 2024. Umwana wo muri kaminuza Dr Himbara wanayoboye ibiro bya Perezida Paul Kagame avuga ko Perezida Kagame yamaze gutsinda amatora ya 2024 kuko amaze kwigezayo umuntu wanyawe wagahanganye nawe. Hagati aho umuvugizi w'u Rwanda Yolande Makoro avuga ko Ingabire adaharanira demokarasi ahubwo intego ye ari uguhirika ubutegetsi ku ngufu, akanavuga ko ari umunyabyaha wabishinjwe n'inkiko. Ati inkiko zacu zimaze gukora akazi. Nubwo bavuga batyo ariko imiryango mpuzamahanga irimo nka Human Rights Watch, Reporters Sans Frontières, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bashinja leta y'u Rwanda kuniga uburenganzira bwose bw'abaturage ndetse uburenganzira bwa politiki, kuvuga ibyo umuntu atekereza n'ibindi, bikaba byarabaye ikibazo ku ngoma ya FPR inkotanyi, nubwo badasiba kuvuga ko hari ibyakozwe mu rwego rw'ubukungu kuri iyi ngoma. Igihe rero
igihe rero abatavuga n'ubutegetsi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo ibintu bihinduke cyangwa se u Rwanda nyine rukomeze rumere nabi. Tito Rutaremara, senateri Tito Rutaremara unayoboye akanama ngishwanama k'abasaza bareberera igihugu, aratangaza ko Perezida Tshisekedi nta bushobozi afite bwo gukuraho ubutegetsi bwa Paul Kagame. Ni mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Umuseke ubwo ku mavuko n'amavuko n'ibyo yishimira yagezeho kuva muri 1994 kugeza aya magingo. Tito Rutaremara wagarutse ku mateka ya Kongo n'abanyarwanda, uko igihugu cyakaswe abanyarwanda bakisanga muri Kongo nyuma y'uko abirigi batsinze Abadage. Avuga ko adashyigikiye ko leta ya Kongo yagabwamo ibice Nord Kivu na Sud Kivu bikigenga. Tito Rutaremara nubwo bivuga gutya, abanenga ubutegetsi ndetse bakurikiranira politiki y'u Rwanda hafi bavuga ko u Rwanda na FDLR bahanganiye mu gihugu cy'amahanga, ariko ngo haba hari agenda ndende yo kwigarurira Nord Kivu na Sud Kivu ikiyomeka ku Rwanda. Ibirego u Rwanda ruhora ruhakana ruvuga ko ibyo ari ibirego bidafite ishingiro. Nubwo bivuga gutya, ariko Tito Rutaremara navuga ko ibihugu bitakomeza bicacanamo, kuko ubunini bw'ibihugu no kwishyira hamwe bitanga umutekano ndetse n'imbaraga ku rwego mpuzamahanga nk'umupanafricaniste. Reka rero tugane mu mahanga, mu makuru yacu mu mahanga tuyahere kwa Zelensky muri Ukraine, aho yamagaje uhagarariye Papa muri iki gihugu, ambasaderi wa Vatican Kiev, kugira ngo asubize ibijyanye n'ubusabe bwa Papa, asaba ko Zelensky yakumvikana n'Uburusiya kugira ngo amahoro arambye aboneke. Perezida Maduro wa Venezuela ubwo yakomantaga yavuga kuri ibi, yavuze ko Zelensky yitwara nk'umwana ufite umutwaro ku gihugu cye kuko atareba igikwiriye kandi ntarebe kure. Zelensky avuga ko ibyatangajwe na Papa atari ibintu bikwiriye ku rwego mpuzamahanga kuko igihugu cye cyasagariwe, mu gihe Papa avuga ko nubwo kuganira atari ugutsindwa ahubwo ari ukugira ngo akize abaturage benshi bakomeje kwicwa mu ntambara y'Uburusiya bukomeje guhanganamo na Ukraine na Burusiya. Intambara yabwo iri mu mwaka wa 3, aho Ukraine izira kuba yarashatse kujya muri NATO kandi NATO ikabizirana n'Uburusiya. Vladimir Putin akavuga atari kwemera ko intwaro za kirimbuzi ziterwa muri Ukraine zireba mu murwa mukuru wa Moscow, byaba ari ikibazo gikomeye. Putin yaherutse kubwira inteko ishinga amategeko ye ko mu gihe haba hari ikibazo cyo ku Burusiya bwa butariho ibitwaro bya kirimbuzi nabyo byaterwa kugira ngo Burusiya bukomeze bubeho. Reka mbashimire udukurikira, amakuru yacu naho ya saa moya z'uyu munsi. Reka mbifurize kugira ibihe byiza, mbabwira ngo Uwiteka abane namwe, kandi abajya mu kazi muze guhaha muronke, abifuza amafaranga ubukire n'ibyishimo Uwiteka yibahe mu izina rya Yesu. Uwiteka abane namwe, bye bye.